Hello everyone, this is Oxford English with Afe. Oxford English with Afe, you. I'm sorry. This is Oxford English with Afe. Oxford English with Afe is my TikTok account. Oxford English with Afe TikTok account and English with Afe YouTube channel you. لو ما عندي دما بتعمل بيسيك نا مسارتها وزخنا مخا نجمر تطرح زتقما زغلغلا قالات الله اذن قالات زين بحوار خنصحفنينا بحوار دما مولا حساب خنسرحنينا مالتي. Our first أغلى بيلنا تصقم انت يبال تصقم challenge تصقم thank you very much challenge nice challenge aha أقومو وقعي problem دي كونن problem alright problem ون يباليو challenge ون يباليو alright أب قمت متى وانت يزبال consider أب قمت متى consider very good consider أب قمت متى. What about limdi? Practice? Practice is من المماد. Consider. I'm sorry. Experience. Okay? After experience, what about adil? Opportunity. Yes. Opportunity. Adil. Let's go. حجون خنقصلينا ممراጽ prefer ممراጽ. Okay, what about ኩነታት እቲ ኩነታት አይጣዓመንን ገለ خنብል እንታደልና እንጥቀመው ቃል situation. What about ድጋፍ help very good. Support. Nice. Help ون بحاليو. Support. أمو داتا مثلي ويكا حما terrible. بتاعنا أنجبجابي. Urgent. Thank you very much. So إذا قالت زيهم دما حملنا أنا ملاحظة هنجورم بحوار خنرينا مالتيو. Alright, okay guys. Challenge means صقم ويكا problem. Consider means أو قمة ميتاو. Experience means تمكرو ويكا لمدي. Opportunity means عدل. And prefer means انت مالتيو ممرات. Situation means انت لنا نيرنا. Situation كونتات. Support means ድጋፍ. Terrible means ሕማቅ ወይካ መጽሊ. And urgent means አንገብጋቢ ማለት እዩ. Alright, okay guys. So let's see these words in a sentence form. Here I am guys. Challenge means ጸገም ማለት ይልና ኢና. Okay. ህይወት ጸገም እዩ. or ጸገም ዝተመለትያ አጆሃ ተስፋይ ትቆረጽ. Life is full of challenge. Yes, life is full of challenge. I'm sorry. Life is full of challenge. Life is full of challenge እንተልና ህይወት ብጸገም ዝተመለትያ ማለት እዩ. Life is full of challenge. ናተይ ህይወት ብጸገም ዝተመለ ነይሩ. My life was full of challenge, but now I become happy. Everything becomes beautiful. ሁሉ ነገር ዝተማለአ ኮይኑልይ. Consider እንተልና ነርና እስቲ አስታውሱ ዘክር አጆኻ. Yes, ኣብ ግምት ምእታይ. Yes, እዚ እስቲ ኣብ ግምት እትዎ ክንብል እንተደሊና consider this ንብል. Consider እዚ this. Consider this means እዚ ኣብ ግምት እቱ. እቲ ኣብ ግምት እትዎ እቲ ዝብለካ ዘለኹ ዛት ንብል. ዛት. Consider that እንተልና እቲ ኣብ ግምት እትዎ. Experience means ልምዲ. ኣነ ሰብ ልምዲ or ሰብ ተመክሮ ክንብል እንተደሊና I am experienced or I have experience ንብል ማለት እዩ. I am experienced. I am experienced.
I am experienced ምንስ I have experience ማለት እዩ thank you very much alright opportunity ናብ ኣሜሪካ መእተዊ ዝኾነ ዕድል ኣሎ እንታይ ይባሃል እንታይ ሎተሪ DV lottery yes DV lottery is ጽቡቕ ዕድል opportunity it's a good opportunity እንተደሊኹም ደሞ it is golden opportunity golden ምንስ ወርቂ ማለት እዩ ወርቃማ ዕድል እዩ ማለት እዩ it's a golden opportunity ተላ እዚ ወርቃማ ዕድል እዩ ማለት እዩ okay what about prefer ምንስ መምራጽ ማለት እዩ ኣብዚ ምንባር መርጽ ካብ ናብ ስደት ምኻድ ኣብዚ መምራጽ መርጽ ምንባር መርጽ or ካብ ከምዚ ዓይነት ሕማቕ ስራሕ ዝሰርሕ በቃ ጾመይ ምሕዳር ይመርጽ ንምባል ክንጥቀም እንተደሊና yes I prefer this than that I prefer this ንብል ማለት እዩ I prefer this ምንስ እዚ ይመርጽ ማለት እዩ so we have to get all the words in our mind ኩለንተን ሕጂ ዝብለን ዘለኹ ቃላት ኣብ ማይንድና ክንሕዘን ኣለና what about situation ምንስ ልምዲ ማለት እዩ I'm sorry ኩነታት ማለት እዩ oh my gosh ወይ ፒናት ጅመር ወይ ደሞ ሓያል ንፋስ ወይ ደሞ ዝኾነ ነገር አጋጥሞ oh this is ጽቡቕ ዘይኾነ ኩነታት እዩ this is a bad situation ንብል this is bad situation yes so we are remaining with support terrible urgent ዝብሉ ቃላት ክነሪና ፈለማ ግን again this is Oxford English this is English with Afe YouTube channel subscribe like share ብምግባር ቤተሰብ ምዃን ከዋልዩ ኦንላይን ኮርስ ክንወስድ ትብል ደሞ ኣብ ታሕቲ ተጻሒፍልኩም ብዘሎ ስልክ ቁጽሪ ብምድዋል ያው ንህልኩም ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም ምስ English with Afe stuffs ማለት እዩ alright support means ምድጋፍ በጃህ ደግፈኒ because ኣብ ዓለም ድጋፍ ዘይደሊ ሰብ ስለዘይለ ማለት እዩ so በጃህ ደግፈኒ ክትብሉ እንተደሊኹም please support me በጃህ ቤተሰበይ ደግፎም please support my family እዚያ በፋሚሊ ክንቀይራ ንኽእል ኢና please ንወደይ ደግፎ support my child ንብል terrible ምንስ ሕማቕ ማለት እዩ ሕማቕ it is terrible እንተልና እዚ ሕማቕ ነገር እዩ ማለት እዩ urgent ምንስ አንገብጋቢ hey please teacher Afe I need to speak English ምናምን because I need it ንብል ማለት እዩ በይዛgat teacher Afe በቃ ኢንተርቪው ለኒ ወይ ካቀጻላይ በቃ ዝኾነ ናይ ቃለ መሕተት ለኒ ኤንጂ ቁጥሬ ወይ ሪፊጂ ካምፕ ስለዘለኹ ኮንግራትስ ክባል ደልየ ብዙሕ ነገር ተሓትን ኢኹም ሰው በአንገብጋቢ ኩነታት ደለዮ ትብልን እንተደሊኹም urgent አነ ደለዮ I need urgent እንተልኹም ንurgent ደልያ እየና ዝብል ዘለና I need it urgently ንብል I need it urgently so guys thank you very much this is Oxford English with Afe guys I'm gonna summarize ከገብረልኩም ሞ ትምህርተይ ክውድቕ ማለት እዩ okay challenge ማለት ጸገም ማለት እዩ ፈተና ማለት እዩ life is full of challenge እንተልና ህይወት ብመከራ ዝተመልአት እያ and consider ምንስ ኣብ ግምት ምእታው consider this እንተልና እዚ ነገር እዚ ኣብ ግምት የእትዎ ማለት እዩ I am experience ማለት ተመክሮ ወይ ደሞ ልምዲ ማለት እዩ so if you say I'm experienced እንተልኩም አነ ሰብ ልምዲ ማለት እዩ if you say this is golden opportunity golden ማለት ወርቃማ ማለት እዩ እዚ ወርቃማ ዕድል እዩ ማለት እዩ after that I prefer this means እዚ prefer means ምምራጽ አነ እዚ መሪጽ ማለት እዩ or this is bad situation ይቅርታ ኣብዚያ is ረሲዓየ this is bad situation the situation ዚ ጽቡቕ አይኮነን ወይ ደሞ ሕማቕ እዩ ማለት እዩ this is bad situation please support me በጃኻ ደግፈኒ after that it's terrible means እዚ ዳ በቃ መጽል እንዲዩ ሕማቕ እንዲዩ ማለት እዩ and finally I needed urgently means አነ urgently እየደለዮ ማለት እዩ
more بانجبجا ጉዳይ አይደለም ማለት እዩ Thank you very much again. This is Oxford English with Afe YouTube channel. Subscribe, like, share በመግባር ዓለም ጫው ነብላ ናይ ትግርኛ YouTube channel አሎ ያው ምርጥ ዝሆነላ ተዋሃልና ባዕልና ተዓዳደምና ያው let's have a very good family. See ya.